seto bos kuburan jalani Mama Yudi tuan rumah mimi sari megedi kanggo nok megae gedi nok ikae gedi bos daset bos kuburan nanang hilang eding Ya Gusti Kang Maha Suci, sebelum aku ninggalaken panggonan kelawan gawa rasa bimbang gelisah lan ora tenang mikiri sing dadi laki kaya dene kakang mas pamanah rasa lawas ora ketemu kelawan subang kencana ningrum sing dadi garwa padmi sampeyan kakang mas wong becik pasti ketitik wong bener pasti ketenger sapanan durang pasti unduh sampai nekat sun mulai disampein saking banget gede rasa watire sebab ora ilong-ilong sikape sampeyan kaya iki ning dirine kencana ningrum sampai pirang-pirang rasa tanda tanya ning ati bos kuburan bos dasepe gede papai manda papai titoy kedik bos wawane kedik bos mamoe kedik apakah kencana ningrum duweni salah konon ka sehingga sampeyan sing dadi laki ora nemoni ning kencana ningrum apa memang sampeyan lagi duweni tujuan kang liyane tapi ora biasa bang gonok anie kedik papa roe kedik mimi arum bunda Bilqis nok ikae sebab biasane yen anak apa baik selalu anak catur gunemi sampeyan selalu anak omong tapi sekian sampeyan ning kencana ningrum wis sejen kaya ora mau bengin ya Gusti bendera kawat kawitan sing gawe lantaran pasti bakal kewalasan wong bener pasti ketenger sebenarnya sampeyan anane ngendi kakang mas kula watir
ning sampeyan sing dadi garwa rasa kelangan lan kelingan. Masa sampeyan beli kangen takono lawan subang kencana ningro garwa sing selalu dipuja-puja. Jala sutralir Palembang ayu si jantung hati umienepan sing deno emplon lamun ning masalah bagi giliran yang sampeyan ki adil ning setiap keluarga, adil ning setiap bagi rezeki, bagi ning kasih sayang. Tapi kok kenang apa sekian sampeyan ninggalaken subang kencana ningrum tanpa anak omongan. Ya Gusti, larane yen bae ditinggal ning laki sing maune meneng langka omonge kaya dilolos jantunge. Salah apa indahnya kencana ning rume, tapi iya sing arane wong dadi garwa selalu ndongakna sampean sing dadi laki Kakang Mas. Ning endi bae anane, ning endi bae keberadaane, karo sapa bae sampeyan ning iringane. Keadaan sampeyan selalu dilindungi lan sehat-sehat bae. Ya, arep lireng bae dingin, kencana ning rum pegel mlaku-mlakune, ngoleti laki durung anak ketemune. Yong priwin bega bocah ki duwe laki. Iya. Cuman salah dewek kari kudu ngomong. Pisane. Weruh beli sena waktu zaman semana. Riyen sih Kang. Nggih ning rom Ya. pengen duwe laki sampai sayembara. Ono Sing menang sayembara sapa kono? apa indane? Ya laki. Heeh. Bareng sakian tek rungokaken. Rimen. Sering ditinggal-tinggal. Malah ya. Mulane gano milih lakiku aja karena demen. Kudu dideleng tanggung jawab. Lamun cita kawin karo bocah kiyen Waduh. beli malah ditinggal. Aduh. Malah dikekepi be Bibayan durung garing. burung garing. Oh ilo kenang sawan bocah. Iya. Sekilas pandang kaya kenil, Aine Kenal. kaya kenal. Ya. lah Amuk kamu, amuk kata kira kawah amuk parugul. amuk marugul. Nah Bobo Mas, amuk marugul. Priwen kabar sampeyan? ya kita maya tambah seneng ninganan. Ya ampun, elawas nembe ke amprok maning. Awakmu pangling sekian. Lain dulu lain sekarang. Iya, Sekarang gue penampilannya luar biasa. tampil beda. Tampil beda. Iya Beli nih. kaya laki nira pamana rasa. Wong lanang sing laka tanggung jawab duwe rapi ditinggal-tinggal bae. Wong lanang apa kaya kono? Mandul. Lamun pengen weruh jelas sing aran amuk marugul ibu ngene kaya ngapa Mandul? Idi. Kayak apa sih no? Blok dadi wong Belok dah tukang lektor yang ngitakan. blebut kah? Ya bengen di mana pemutih. Pun mah bengen. Mulane sekian pangling. Delengan Mandul. Iya dak kita wong kena penyakit borden kuning apa. Si kuning kabeh Mandul mah. Dirama dudu omongane wong seneng kaya kon. Kaya konon bae sing awit bengen. Tapi kenang apa kita ku demen bae ning bocah kene. Iya. Jadi lamun bocah kene gelem karo kita sing awit zaman bengen. Ya. Tak tuku kena komben telu. Ya ampun, Kakang amuk marugul.
Ya ison baik. Sampean sekian saya merecet Merecet dah. Bocah ya apa dianggap aku? maksudnya marahin aku saya tirus Dari bos koler anak bos koler sing duwe bengkel motor ide dia mau marugul bareng saking nganggur skincare baik raine ge sampai putih ngerti skincare kan jadi bocah skin mah ngerti skincare ya iyalah karena sing endorse ya iya skin mah beda priwen kabarnya sampean ya kakak biasa saja saya mah iya dengan boleh mikirnya apa dunia akhir habibi duwe oh duit pirang-pirang beli duit rabi je oh duda ora maksudnya ya sing ngawit kenal karo sira gadung pernah kawin kita masih butuh masih butuh dak udah apa dianggap ya masih perjaka masih perjaka maksudnya mah masih perjaka masih lah ya ampun durung duit rabi dorong nang apa beli payung beli payu dah wong dagangan ya boka ya wong kawin mah tergantung niat mau kita kawin pada gabruk oh barang sama kenang pala pilih ya tutup kayak konon penasaran bae kita yakin bagian bocah wis lagi ke masih temen bae busung kita yakin aja kaken pala pilih konek kayak adoni dewekan baik juga ya kan masa aja kan adoni mah pikir kawinan ku sita beli sih baru cerita pala pilih caca ngeladen juga seneng temenku lah bisa ketemu karo sampai sebalik itu tuh sinok dewek sih seneng amuk marugul garasan seneng kelawan bahagia iya ya padahal pertemuan kian beli diduga-duga beli disengaja tapi jadi mungkin kin lantaran jodoh sira kan wis lawas ditinggalin laki nira iya ditakan takon-takon oh beru ya di tanggane sira apa sih gampang takon-takon ya iya wong mah ana beli sukana lakinya ku lo kayak kok lah aja lakinya ku anu sih ya bakal inbox nih kita udah dibuka-buka ya gak ngomong kayak bocah ke tadi dia takon-takon ning tangga laki niranya ki mendi entahlah kakak oh ya bleh kula dewek kan bingung kakak wis 3 bulan luwi kula ku ditinggal ning kakang mas pamanah rasa ngerti beli wong lanang ninggalakan wong wadon semono lawase priwen kuno berarti wong lanang mau wis ora demen bahkan wong lanang mau wis duwe pilihan wadon sejen aduh wis ora demen beli demen anak pilihan sejen anak pilihan sejen aduh ya tak kayak kononku sira mah durung bisa niteni sikape wong lanang jadi wis ada teh wong lanang mah bakal mengkononku ya rata-ratanya kayak konon bakal ninggalakan rabi berarti wong lanang wis demen demen wong wadon sejen mah demen wong wadon sejen kurang apa indane kencana ning rumki kakang amuk merugul mulane ning rum aja cilik ati aja sedih najan laki mulakan ing panggonan senok bikinlah bahagia ana wong lanang sejen sing bakal kasih sayang kanggo senok kabeh indane sapa wong lanang sing bisa gawe bahagia ning kula kak beli kudu takon bayi kudu pirang balen aa ngomong sing awit awal demen karo senok tapi sampai senok tega-teganya kawin karo wong lanang sejen jadi sampean ku masih demen ning kita gantian bidadari wong wadon turun saking kahyangan sumpah batin itu dibakal kawin lamun sing dari pengantin wadon dudu ning rum sekene pengen dibeluk kayak belukan anok aja kakek paduping telu maling-maling aneh kanggone ning Kertajati wilayah bandara ya masih pengen dibeluk pun mau bakal beluk kita budak Iya ingat. beluk kayak adonika jadi sampean ku masih demen ning kita ya masih lah jadi pengen aku kawin karo kita baik ya iyalah terus priwen ora bisa konon kawin karo wong wadon sejenku tidak kayak wong ketelak temen sih ngomong kayak wong beli ikhlas temen ngundang aannya ya memang ora ikhlas masa sampean dibeluk kayak lantarannya apa orang ikhlas aja terus priwen anak pantas gawan dan semennya ku dibeluk kayak om nah beli apa-apa ora apa iya om dalam dong ayu ompong om lanjutannya ompong ngangel budak no ampura kakang
jujur kita kinok arep ngomong terang-terangan. Arep sampai kapan jirek bagi rasa karo kitaku sampai kita tua semene mang saya kudu kita beli kelakon bayi. Bulan duwe lagi kakang. Najan awakmu duwe laki kan bisa ana waktu. Jadi maksud sampean arepan nunggu kapan rangdane kono? Dudu kapan rangdane bakal wong demen dulu kelakon timbul penasaran. Kadang-kadang bakal wis kelingan waktu jiwan semana. Iya. Najan kita wis mari nginung masih pengen mabok ngindung anggur ireng. Obat. Kelingan bakal waktu semono. Obat. Sebab dari bos koler sing gue bengkel motor. Apa je? Najan anggur ireng maboknya gawe puyeng. Tapi durung sepira yang dibandingkan cintanya isun lawan senok tulung nok lebakin kehormatan amuk marugul sih lagi mabuk asmara cinta lah hormat angkat tangan Angel. pengsek Angel bonyong mah. Cara mau hormat. belum kula kasedep belum kita monyong Nung dikan dulu kita pesen. tulunglah hargai Tak harga.